Hello everyone. This is HubTab Language Academy. እዚህ HubTab Language Academy. ናይሎም መደብ ንጀመርቲ ኮይኑ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻናልና 101 ሓረጋት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። እዚ መደብ እዚ ንታሕተዎት ጀመርቲ ነዘን 101 ሓረጋት ወይ ሕቶታት ብተደጋጋሚ ብምጽናዕን ብምልማድን ናይ ምዝራብ ወይ ናይ ምስማዕ ዓቕሙ ሓደ ደረጃ ከብል ሓገዝቲ እየን ዝብል እምነት ኣለኒ። ቅድሚ ጅማርና ግን ሰብስክራይብ ግበሩ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ምግባር ሰብ ምሕጋዝ እዩ ኢለ ኣለኹ። ሓደ ቪድዮ እንተዳ ኣዝና ፈቲናዮ ወይ ጠቃሚ ኮይኑ ተራሂብናዮ ካልኦት ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ግን ነዚ ቻናል ዘይረኽቦ ኩሉ ስለ ዝኽእሉ ሰብስክራይብ ምግባርን ሼር ምግባርን ካልኦት ከም ጥቀምሉን ከም ዝረኽቦ ምግበሩ። ዋል ሕጂ ናብ ትምህርትና 101 ኣገደስቲ መዓልታዊ ንጥቀመሎም ሓረጋት ገለ ሓረጋት እዮም፣ ገለ ሓፀርቲ ስቴትመንትስ እዮም፣ ገለ ኢምፐራቲቭስ ወይ ከዓ ሕቶታት እዮም። ግን ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ኣዝዮም ኣገደስቲ 101 መስመራት ክንርኢ ኢና። ቀዳማይ long time no see ይብሉ ሰባት ነዊሕ ግዜ ኣይተረኣናን ወይ ከዓ ንሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ተራእካ ንገለ ንውሕ ዝበለ ግዜ ተራእካ ዘይረኣኻዮ ክትረኸብ ከለካ long time no see ካብ ዘይንረአዮ ነዊሕ ኮይኑ ንምባል What did you say? እንታይ ኢልካ ሓደ ሰብ ገለገል ዝበለ ተደይ ሰሚዕና ክደግመልና እንደልኸልና ንጥቀመሉ ሓረግ What does this mean? እዚ እንታይ ማለት እዩ? ብዙሕ ግዜ ብኢድና እንዳመልከትና What does this mean? ሓንቲ ቀልጥፋ ምነት What does this mean? እዚ እንታይ ማለት እዩ? May I ask you something? May I ask you something? ሓደ ነገር ዶ ሓተካ ግዜ ገለ ሓገዝ ሓትከልና ቅድሚ ምሕታትና attention ናይቲ ሰብ ንምስሓብ May I ask you something ንብል ብኣረኛ ትኮይኑ ሽዑ ዘድልየና ነገር ንሓቶ ማለት እዩ። What time is it now? What time is it now? What time is it now? Is it? What time is it now? ሕጂ ሰዓት ክንደይ ኣሎ? What day is it today? ሎሚ መዓልቱ እንታይ እዩ? What day is it today? What day is it today ተታሒትና Monday, Tuesday, Sony, Solusina, መዓልቲ ነገር ንኣብነት Today is Monday. ሎሚ መዓልቱ ሰኑ እዩ። What is the day today? ተልና ግን What is the date? ሎሚ ዕለት ክንደይ እዩ ማለት እዩ። What is the date? Day and date ክንፈላለና What's the date today? ሎሚ ዕለት ክንደይ እዩ? ከመልሲ Today is the 20th of January. Today is the 20th of January. Esra January. Esra ጥሪ ሎሚ ንብላ ማለት እዩ። I can't hear you. I cannot hear you. ሕጂ ኣብ ብዙሕ ግዜ ደጋግመ ኢሎም ማለቲ cannot ኣይንብል ኢና ፈሪና cannot combine ሆና ሃለዋ with contracted can't. I can't hear you. ኣይሰምዓካን ኣለኩ ንብባል ወይ ክሰምዓካ ይከኣልኩን ንብባል Can you say that again? Can you say that again? ምደገም ካለይ ዶ ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ኢሉ እንተደይ ሰሚዕናዮ Can you say that again? Can you say ምበልካ ዶ again? Can you say that again? ካላይ ሻዶ ምበልካ ለይ ወይ ከዓ ምደገም ካለይ ዶ ንምባል Could you say that again? ዝያዳ ፖላይት ንምዃን ዝያዳ ትሕትና ንምራይካ ክንድካን ኩድ ክንጥቀም ንኽእል Could you say that again? ትርጉመን ሓደ እየን ምደገም ካለይ ዶ Could you speak a little bit slower? ሓደ ቋንቋ እንግሊዝ ተዛረብ ዝኾነ ሰብ ቅልጥፍ ኢሉ ዝዛረብ ተሊሞ ክንርዳእናት ዘይክኢሉ ቁሩብ ቀስ ኢሉ ክዛረብ ክንደልዮ ከለና ንሓቶ ማለት እዩ Could you speak a little bit slower? ቁሩብ ቀስ ኢልካ ዶ ክዛረብ ንሓደ እንግሊዝ ተዛረብ ተላኣኹ ኢልና እቲ ቋንቋ ቆብ ስለ ዝበርታዓና ህድእ ኢሉ ቀስ ኢሉ ሃርዳእና ከም ዘለዎ ንሓቶ ከም ዘለና ክሊርሊ ዝርዳእ ስለዚ ቀስ ኢሉ ይደግመልና ማለት እዩ Could you speak louder? ወይ ቀስ ስለ ዝበለ ወይ ናይ ምስማዕ ዓቕምና ቁሩብ ስለ ዝጎደለ ክንሰምዖ ዘይክኢልና Could you speak louder? ቁሩብ ዓውደ ምበልካ ወይ ቁሩብ ዓዊልካ ዶ ተዛረብካ ቀስ ምባሉ ኣይትሰምዖ ምህላውካ ንምሕባር What is this? እዚ ኩሉ ግዜ this ምሳና ኣብ ጥቃና ዘሎ ነገር እዩ ኣብ ቀረባ ዘሎ this that ርሕቕ ዘሎ እዩ ስለዚ What is this? ምሳና ሒድና ዘለና
بإيدنا داملكتنا انتهي مهانو كنحاد كلنا. What is this? إذا انتهيو. Okay. What are you doing? What are you doing? What are you doing? انتهي تقبر لها. What's going on? What's going on? انتهي دخون زلون انتهي كيرالو وين تاو لحد شنقل كم بان كون غير أبحد هامي سواء تأكيد مسيحها. Hey, what's going on? انتهي كيرالو انتهي تراهيم كم بان. Why حنت خبتن WH words بهلا ناي حتو قالت why سلامتاي نمبالي لازم بواي جميعنا بزح حتو حنا حتى نخل لامنت why are you laughing انت هون كاتسحق الله وي انت هون كيتسحق الله إذا حجب جاي خدايا ما انت هون كاتسحق الله وي انت هون كيتسحق الله سلامتاي نخلتيو هون يو أقوم إنجليز نقول نودي سواء نستوي كا نبوزحات سلازيك يو يقول كذا الذي why are you laughing نحالدي نبوزحات نقول نودي في الذي that's why تهون كسر الله وين تهون كسر الله وين تهون كسر الله ما تكون كون هذي why are you laughing what are you doing تايت قبر الله تايت قبر الله what are you doing تايت قبر الله وين تايت قبر الله let me see كل تعدين let me see أبصحكم تراجن let me see كرئي فقد لي ويكرئ أدو مالتين حنجا كن let me see let enemy ده فاي هاي المكنم let me لك هم حنقال let me see كرئ أدو مالتين by the way إذا بتغنيا ما أعرف هنا ترجمة حركة ولا لكن by the way كنقول كنا أب حدا رأست خنزارة هنا دنجت حركات نقدر ذكرنا أمون وترستي أرست غير كنا بلكنا نعمل مسجلة سبات زعبا education زعبا ويزعبا مساحة زعبا زعبا مساحة دعلنا تدرس زعبا ذلوا نتسمع ذلوا بدل روح يبونه ولا جلس راح تنام مساحة تعدل الهواء جذب تاني مو شو تستيلوا أمون وتي إعلان by the way did you buy the books إنه حتى قال كابتر سوتيل كاجل خلا رستي ترى كلها by the way أبتغني أنت هنا اسمع عنده إلنا كذا حتى حتى هذه الذي تماثل مالتي for example نابلنا for instance نابلنا تماثل هالتيو أبلنا كنا هلنا مونغو لنا ويزربنا مالتي it's clear it is clear إذا أخذ دقائق ما على دقائق ما نخيل لهم it is أين بلينا it's clear ولا خنت فعلنا it's هنا apostrophe s it's clear okay نتصوري it's not clear نتصور أيقون وأين تصير لين how do you read that word لذا قد يا خمي تنبه how do you read that word كم يتنبب إلنا ساحن تقال أدام سوي أنا بقى حتكلم how do you say your name شمكا كم يعتبر إذا بتحدي أمانغو كل تببينه عليه ويناش ناس لهم سبات أوكي نحن إنجليزي وش ميك نقول لهم أوكي هب تاب أبصح في أهله لك حتى أنا لهم لك كبلاي كذي أوكي أبصح في أنت هم دولا سقيمه how do you say your name how do I read it نمبر how do I say it okay could you write it down here دقيمة نجيا مردات هاتو could you write it down here أبدي أنا مسحب كالي قلت له okay صحيحه كم بابا مثلا could you write it down here أبزلو مسحب كالي how are you doing this سلام تاي how are you doing how is life أبتي سلام تاي الفيديو يعني أنا how are you doing كم يالها okay same as usual same the same كل حاجة كم كلام كل جزء as usual كم تلمود لذي حدش نقدر يلا نمبالي قالوا تيلا لامي خم ثمانية خم بطماني كم كل جزء I'm fine I am fine يجون جالك مالهم I am عندنا I am I تعرفنا apostrophe M تصحيح هذا لا حوسة إنه خم حنطق سلنا دمساي
I'm fine. ጽቡቅ ኣለኹ። What kind of work do you do? What kind እንታይ ዓይነት What kind of work እንታይ ዓይነት ስራሕ do you do? ትሰርሕ What kind of work do you do? I work at a department store. I work at a store. ኣብ ሓደ ድኳን ወይ ኣብ ሓደ ዓቢ ድኳን ሰርሕ I'm a janitor. I am a janitor. I'm a janitor. ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ እየ I'm a mechanic. Mechanic እየ I'm an office worker. I'm an office worker. ናይ ቤት ጽሕፈት ሰራሕተኛ እየ Hello. May I speak to your sister? Hello. May I speak to your sister? ብዙሕ ግዜ ኣብ ቴሌፎን ኣብ ላንድላይን ቴሌፎን ደው ኢልና ዝተቐበለና ሰብ ነታ ክንዘራርባ ዘለና ሰብ ሓዋ ምዃኑ ተረጋጊፅና ወይ ተፈሊጥና Hello. May I speak to your sister? ምስሓፍትካ ክዛረብ ደልየ እየ ወይ ምስሓፍትካ ዶ ክዛረብ ምኻልኩ Okay. Are you busy at the moment? Are you busy at the moment? Busy بسرح بتحال ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ኣብ ፅዑ ስራሕ ምህላው ማለት እዩ Are you busy at the moment? At the moment ኣብ እዋን እዚ ሕጂ busy ዲኻ ዘለኻ Are you busy at the moment? ብዙሕ ግዜ እቲ ሕቶ ዝናሓትት ንሓደ ሰብ ገለ ነገር ክሕግዘና ወይ ምሳና ናብ ሓደ ቦታ ከይድ ከካይደና ንሓቶ እንተኢልና ቅድሚ ምሕታትና ጥዕሞይ ጥዕሞይ ንምርግጋእ ዝሕትት ዓይነት ሕቶ እዩ Are you busy at the moment? ኢልና busy ዲኻ ስራሕ ሒዝካ ኣለኻ ኢልና No ኢልና ሞ ከምዚ ኣካይደኒ ካልእ ሕቶ ክነሓቶ ንኽእል Yeah, I'm busy ተይሉ ግን ኣብ ፅዑ ስራሕ ኣለኹ ተይሉ ግን It's okay ከዲሽና ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ Are you busy at the moment? ወይ ከዓ Are you busy at work? ኣብ ስራሕ busy ዲኻ ዘለኻ Are you busy at home? ኣብ ገዛ busy ዲኻ ዘለኻ ወይ ኣብ ገዛ sorry ኣብ ገዛ ስራሕ ኣፅዒካ ኣለኻ ዲኻ ንምባል I'm very busy ኣዝየ ኣብ ፅዑ ስራሕ ኣለኹ I'm very busy ግዜ የብለይን ንምባል I'm not that busy ብዙሕ ስራሕ የብለይን ተደሊኻ ሕግዘካ ወይ ክካይደካ ክእል እየ እዚ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ እዚ Are you very busy? No. Okay. I'm not that busy. كان كل الجن سمع حرك. Really? حدا سب حدا نقدر تقولنا مو. دائما كنت تسمينا وي حدش نقدر تقولنا. Really? حكالها نبات بتقرم دي. Yes. هو. No. I found. No thanks. إذا حد حدا سب حدا نقدر أوفر تقولنا. وي تجابيزنا No thanks No I failed أدلني but thanks نتي ده حد كان ماتي okay نقدم بالتكاسل No thanks بلاني هجيكن يعني لي سأل حد كاني مالتي No thanks Do you understand رداكالي وي رداكالي نقول I understand ردانا له I don't understand Do not. I do not understand. Do not contract from color. Don't. I don't understand. That's all for now. Thank you very much. Bye-bye.